अहानबदा ngasiगी हौजिक फावबगी मरुइबा पाउसें अकोइबगी फिबम अमदी साउजेक नागसेन बाहाइबसी अखोइ खुदिंगमकी तंगाइ फदबा थौदांगनि हाइना गवर्नर डॉक्टर नाजमा हेप्तुल्लाना हाइख्रे अमदी फरजोल डिस्ट्रिक्ट सिंगी पोथोक मथंग सहिदा हेंगना पुथोक ngamnanaba farmer singna kanna hotnari खरुमजरे ISTV पाव मियंग ताबिरबा सिमुत्तराम नोक्चरे हौजि मपुंग एबा पाव अकोइबगी फिबम अमदी सा उचेक ngaksenba haibasi अखोइ खुदिंगमकी तंगाइ फदबा थौदांगनि हाइना गवर्नर डॉक्टर नाजमा हेप्तुल्लाना ngasi जिंगमेरोंग लाइबा क्लासिक ग्रांडेदा बायोडाइवर्सिटी फॉर एवरीवन्स लाइफ हाइना मिंगथोनबा मिनिट अमा सांगबा डॉक्यूमेंटरी फिल्म अमा ngasi फोंगबगी थरमदा हाइख्रे माना मखाताना हाइखिबदा मालिंगी ओइना हौजिक अइंग असागी अहोंगबा कया लाक्ले मसिना मरम ओइदुना जीव मसा मसा मांगसिलकपा फाव यावरे असिगुंबा फिबम असिदा अखोइ खुदिंगमकना हक्चिना लौबा मथौ ताइ अमदि ngaksenbagi थौदांग यामिनगदबनि हाइके ngasiगी थरमदुदा स्पीकर वाई खेमसान IVS दिगी डायरेक्टर प्रोफेसर दिनबंधु साहू हाना मिनिस्टर ओइरंबा डॉक्टर एम नारा अमदि फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट की म्यूक्यासु सरुक याके प्रोफेसर दिनबंधु साहूना मणिपुर लेंगाकना पाट कयागी सक्तम मांगसिलकपबु हक्चिन लोबगा लोइनना अकोइबगी फिबम ngaksenbada म्यूय खर खक्तदा थादोकपगी महुत्ता अकोइ खुदिंगमकना सरुक याबा मथौ ताइ हाइके मागना मखा तारदुना चिंगी लमसिंगदा पाक सन्ना चथरिबा पामलो उबना महुसागी फिबमदा पीबा अकाइबा खंगलबसु ngasi फावबा महुत सिनबा याबा हिंगनबगी लंबी पीदबना अदुमक चथरे मसिना मणिपुर खक्तनतना मालेमदा अचोबा साफु अमा पीरे मसी मियाम पुन्ना खंगमिनबा मथौ ताइ हाइखे throw everything into the river. In our Indian ethos, in our religion, we worship rivers. We worship river and throw our dirt into it. If you worship, you must be having a temple in the house. Do you throw your dirt onto the Devi? No. Then why do we throw dirt into the river? We worship trees. Do we cut anything we worship? We worship our parents. Do we cut the legs of our parents or the neck of parents? Try to think before acting. Try to think what are we doing? And that is what is the message, I think, today. चलिबा सही असिदा पुथोकलिबा फरजोल डिस्ट्रिक्ट की सिंगी पोथोक मतंग सहिदा हेंगतना पुथोकपा ngamnanaba फार्मर सिंगना कन्ना होटनरे मसिगिदमक मणिपुर की ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मोमाना अकनबा खोंथांग कया डिस्ट्रिक्ट असिदा पाइखतले मोमागी प्रोजेक्ट डायरेक्टर के देवदत्तना लुचिंगबा टीम अमना फरजोल डिस्ट्रिक्ट की चिंगदा थारिबा सिंगी फिबम यंगसिनख्रे हिरमस रिपोर्ट अमा मणिपुर सिंगी पोथोक पुथोकपदा मांगजिल थारिबा फरजोल डिस्ट्रिक्ट असगी लौमी सिंगना पुथोकपा सिंगी पोथोक कया योनफम लैतबदगी अवाबा क्या मायोकनरंबा अदु मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मोमाना अचोबो थौदांग लौदुना मणिपुर की मपालम की कंपनी सिंगना मतमगा चानबा लौमी सिंगदगी सेंदोंग लैननबगी यानचे इनखिबदगी डिस्ट्रिक्ट असगी लौमी सिंगदा अनौबा आशा लाक्तुना डिस्ट्रिक्ट असिदा हानदगी हेना पक्पक्नना सिंग थाबगी लमदा चंगसिल्ली डिस्ट्रिक्ट असगी खुंजा सिंगी हिंगननबगी अमतंगायरबा पांबैदी सिंग थाबने मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मोमाना ऑर्गेनिक की चंगसिलिबा इहो अमदी डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर लौरपा थौदांगना ममांग चहिदा पांगथोखिबा फर्स्ट जिंजर फेस्टिवल ना फार्मर सिंगदा चाउना कानबा पीखिबना मथंगी लौरोक्ता हानदगी हेना पोथोकी चांग हेनगतना पुथोकनबा होटनरे ऑर्गेनिक मिशन की मखा सिदैसदा अखोइना तौरिबा थबकसिना मथंगी चहिदा अखोइना टारगेट तौरिबा प्रोडक्शन सी टोटल 6000 to 7000 मेट्रिक टन अमुक्ति जिंजर सी थोननबगी अदुमा पांडमनि अखोइना थमजरिबस मफमसदा लैरमिबा फार्मर सिंगी हाना पैदना हेचितदना लैबा मांगबगी चांगदी असुगे मतिक हंदगरे हाइदना अखोइना खंगमगमे पुथोकलिबा पोथोक ममल वांगना मपालमदा थादोकनबा होटनबदा मोमाना चिंगी मनुंग हंजिनबा मफम सिंगदा लैरिबा लौमी सिंग मरोमदम लेपचबा ngamnanaba खोंथांग कया पाइखतली लौमी सिंगना पुथोकलिबा पोथोक कया मपालगी कंपनी सिंगना हेना पामनबा केमिकल फर्टिलाइजर सिजनदना ऑर्गेनिक लौ पथाप अमा पुथोकपा मदि मथौ तारे अखोइना मिशनना थम्मिबा पांडमसी मरुओइना मणिपुर की चिंगदा लैरिबा मैक्सिमम मणिपुर की एरिया दि चिंग हारिबा चिंग सिदा लैरिबा केमिकल की इनपुट सी सीनदबा ओवरऑल जे अखोइना ऑर्गेनिक ओंथोक तारगदी
पोट से सिटना लई नत्रगना सिटलोय हाइबगी अदुगुंबा अकीबा चिंगनबदु एकोय फगदोरि मखोयद मुन्न ज्ञान ताहनबा म चंगी थबक सुनिंगनबा नोमनिंगनबा फार्मर सिना सुरब कांदा इंडिविजुअली सुरगा नोमगा मागी फार्म दगी पुथोरिबो पोटसी योल कांदनी मागी सेमिलोन फगतोइसे सिगुंबा फार्मर मयाम अमना सेमिलोन फगत पाहिबसे स्टेट की ओबा अचौबा सेमिलोन दा अचौबा मतेंग अमा पांगदोरिबनी मतम अमदा लमदम मशिगी सिंगी पोथोक सिलचरदगी लाका बिजनेसमैन कयाना अहोंगबा ममल लेदुना पोथोक कया ममल यावदबा मोंगदा लेरमी अदुबो ngасidi madugi awaba pokpa ngamle hairi main resource hoina family income phangna bagi de khoina sarkar gi thabak tawba khotpana tabani na sing sida ekhoina 100% oina depend tawe farmer oibani na paisa se puthokpa gi transportation amasu change adu chang debi da ekhoi gi thongan da hai tare silchar marwari kumba moi sing se la aga moina paisa piraga per kilo da 5 rupees su lay per kilo da 10 rupees su lay sometimes my rate se fluctuate oibani na 100% depend on marketing de till last year de ekhoi silchar de depend tawe last year tharam da mi sing na so handak de market lay rabni na tha ge he se almost some more than people sing se yam lay re ko aduna ekhoi yamna harawe sarkar na ekhoi da handak ying san lak pa se Parjol district asi Imphal dagi yamna lapa amadi lambi thong ningthina phattabana district asi dagi puthokli ba pothok Imphal tamna puthokna bkhona bada awaba kayadi thengnari Manipur lengak na lambi thong ningthi jana chembirabadi puthokli ba pothok sing puthokna bkhona bada sel yamna changli basi kharadang kokpang ngamgani Ayushman Bharat ki sarukam oina Wangui delaiba primary health sub center ngasi Wangui Kendra gi MLA Olukhoina health and wellness center oina ongkhatlaba matungda hangdukre thoramaduda Imphal West ki chief medical officer Haikham Kula su sarukya ke Haikham Kulana ahan bagi oina primary health sub center tara health and wellness center ongkhatpada Wangui Kendra gi su yaurkibani ani suba tangka ki oina primary health sub center kun health and wellness center da ongkhatnaba pandam thamle MLA Olukhoina Health and Wellness Center da ongkhalakpa asina hana leiramba ana layengi kudung saba sing adugi mathakta ahenba kudung saba mayam ama hapchile masina praja singi ana layengbagi thabakta hena kudung saba piragani haike ana piramba facility dagi de hoji am phajana ko hena phangani ngasima koi mutum phibok sida ngasi inauguration to nimit maksida delivery gi special mai koi delivery to na ba ward changre ada town da yam achok hospital makta natraga su koi sumba ruel area sida le ba kitang outskirt oi ba kitang distance kra lap na le ba phomsing sida chu chathok chasin gi inconvenience oi ma am sumdo convenience oi na gi da makta bharat ki oi na local apodum ba mission ni ya pil da gi de lekai sida lekai de le ba कोई सब सेंटर्स हाना वरमीबा अपग्रेड तौखरबा जगह जगह द लेबा लोकल प्रजा पुनमंगनसु इसागी प्रॉपर्टी नि इसागी लन्नी मसी कोई तुंगी हेंग हरकदरिबा तुंग कोइना ले हरगदब पोटनी ने खनबिदना याम हाइजीनिक कोइबा अदुबा कोई हॉस्पिटल अमा हेंबदा याम पुनमकिजु सपोर्ट चंगी याम पुनमंगसु मतें पांबियो हाइबा इचिगे थंजो ngasi khuchuklai gi lairembani hainariba pisa taw irat thoni bagi thoram Manipur gi mafam kaya da pangthokna kre ISTV network na su irat thoni thoram asi pangthoke angan ba yukta gi hauna network asi president P Prafulo amadi secretary KS Khogendranath luchingduna pisa taw gi mafam da yaifa thoni jake network asi gi executive member editor in chief yauna staff sing su thoni ba adu da saruk ya ke
अमरोमदा विश्वकर्मा इरात थोंगनिबगी थौरम ngasi Manipur gi mafam kaya da pangthoknakhe Kwagaithel nganapi thongda leiba vocational training center Ibem Sanat tailoring house da su thoram asi pangthokhe Manipur gi lau singubagi phibam sel changana pothok hena puthoknanaba lawmi singda farm mechanization mapung phana Sijina Hanaba Thorang Gujarat ki Raskota Laiba Saktiman Titha Agro Technology Private Limited na mapung phana paikalagani hari Hiramasida reporter ma Thasigi tang tara nithui degi taramanga fauba Gujarat ki Raskota Laiba Saktiman Titha Agro Technology Private Limited na NETC Agri Business Manipur ga khusum naraga tongan ba Manipur ki district singdagi farmer sing yauna punna miyoi tara nithui na saba kangbu amana chatkiba farm mechanization exposure tour aduda Manipur gi oina akhanaba thorang paikhatnabagi wafum asi Saktiman Titha Agro Technology Private Limited ki managing director Hasmukh Gohil na ISTV News da phongdorkibani Manipur gi lawmi singna sel changdana chathok hena puthok hanaba company asina singnaba amaga loinana thabak kya paikhalagani masigi damak Manipur gi lawu singuba tawriba mafum singda chanaba farming machines sing develop tawgani lawmi singna machine sing leiba ngamdrabasu service provider distributor sing gi kuthangda waihanabagi khudong chabusu phangangani haike we can't purchase the land more because we have land is fixed so what is our goal has to be increase the yield per hectare. Till date, whenever we are not increasing the yield per hectare, we are not able to make it the double income. That is the only way we have to make our yield as per the developed countries. So for that, the basic need of this doubling the income or doubling the yield per hectare, it's necessary to proper way it will be cultivated. So we are in the all complete cycle of the crops, like from tillage to harvester. So we are now basically given the complete solution to the crops. Turadu da saruk yakiba farmer singda lau singubaga mari lainaba khulai kya Saktiman Titha Agro Technology Private Limited na sabagi mawong sing amadi field demonstration yenghanbaga loinana Manipur gi farmers sing na thengnariba khudong chadaba sing company gi experts singa kupna khanani nabaga loinana farm mechanization tawbagi kanabu sing PowerPoint presentation tawduna yenghanki khongchad adu da saruk yakiba subject matters specialist plant protection KPK Thawal gi Dr. M Thoithoina Lisingani Supna Kungani Thoi Fawda farmers in income double Wehenaba Prime Minister Narendra Modi ki Pandamasi Manipur ki farmers in the Su Mangpau Nange Hirabadi farm mechanization season naba Matautai Haike. Low Koiba, Arigi Tabagi, then harvesting gi, Aduguma Makan Kayagi, Pambising, Wai Hekpagi, Amazon, Tongan Makal Kiada, mechanization season. Natinagi Hidaxing Kapamatamda, Park level low boxing, you, Product Sanga Hidakapanga Motaba, Adagi area Yam Tumbangamdava, no more Sangama Hidakapa, Warapa, Sikumakasi, Masagi, mechanization, Mokoi, the lady, protector, Polite, Sin and Gadi, no nobody who Marisu, Yam line. Kapopanga Masi Regadi Bambi Singu Manganda Livadumba Lena Tinama Yamdo Nahaki Manunda Sabsab Hidaku Kapaga Yam effective Monda control Torogadi a good Yam Yam Gomnagat and Bungamani Masida Natana Upambi Dubu Makongi Matuan Boga Tunanaba Hidakapanga privacy mechanization Natana with Hoki Bambi Mina Kakalaga Matadu the Hidaka Bible Yamanati Adu Sukumaku Playgasi Sinner Lagadi Akogi Bambi the Tokam Toko Potokadu Zana Putoka Ngamlagadi farmers double income so in my pocket. ISTB News Gidamak Aikogi Paumi in Ragaloina Paudam Zariva Sunil Kumar Gujarat Rasko. More the labor integrated check post ki pot chay kayami karana tatana huran bagi thabak chathare hari Papa Maduda Apaba Makalgi CCTV camera kaya amakilabasu Madugi Kanaba Fangbangam ISTV News na Pangpa Paugi Matungina Thasiki Tang Mapanama Sung Taragi Lonaba Hinda Masakangdaba Mi Karana integrated check post Asigi Sarukara Oidiba passenger terminal building Maning Tangbada Lady Bama from Dagi pot chay kara huran kre hari Makoina CCTV camera gi wire sing su thadalamke Sakangdaba Singaduna Mafam Adudagi water storage tank ama 12 mm gi yacht piece nifu huran kre Masigi Matangda More police na case malakot kre Housing Makidi huran basingadu Pabangamdri Hadi Swasta Bharat Mission ki makhada ngasi swasta hi sewa gi sarukama oina nambol gi akoi bada lamtu sengdokre
Nambol Police, Nambol Municipal Council amadi naha kayana saruk yaduna Nambol Police Station mamangdagi Nambol Kaitel Phawba lamtu sengdoki lamtu sengdokpa aduda Nambol Municipal Council ki chairperson Councillor Singh Nambol Police ki OC yauna police personnel kyana saruk yakhe Amaramda swasta hi sewa gamari lainana Kumbi Municipal Council na sinduna ngasi Kumbi Kaitel gi akoibada amora kaising sengdokre Toramaduda Kumbi Municipal Council ge Councillor WC Bobby Chanduang Executive Officer M Inaubi Kumbi Police ki OC Police Personnel Singh Kumbi Municipal Council ge staff singh na saruk yakhe Kumbi Municipal Council ge Executive Officer M Inaubi na phongdorakpada amora kai sengdokpa si Kumbi Municipal Council ge ward khudingmakta sengdokna ba pandam thamle masda miyam na mateng pangbiu haike Bisnupur District Oinasu District Water and Sanitation Committee Bisnupur na Sinduna District Mini Secretariat Complex da campaign hagdopagat loinana lamtu sengdokre Thoramaduda Manipur Pollution Control Board ki Chairman L Radhakishore PDA ki Chairman T Rovindro MLA S Bira Bisnupur ki DC Pawan Yadav Bisnupur ki SP Hobson PSCD Bisnupur Division ki Executive Engineer Gokul Chandra DLO Singh Pradhan Ward Member yauna official kyana saruk yake Campaign aduga mari lainana khongchat ama chatlaba matungda DC Office Complex manungda leiba Panchayat Resource Center da DLO singna saruk yaba swasta hi sewa hawdokpagi mapung oiba thorom pangthoke thorom aduda tampaki district ki manungda open defecation free ODF oire haina lauthokraba district amasung Bisnupur district ki gram panchayat kunmari gi pradhan singda ODF certificate jentoke thoranga mari lainana MLA Radhakishore na sarkar gi employee singna masa masa gi office pu makhoi gi mayumak ni khanna taru tanana thamgadabani haike Praja singi habit culture ba lay yai koi yum na oiragana ithong ne khanba yum na oiragana nan ba pamba ai yum phadana thamingba ai ga office la agana office ai gi nate na khanba makat lay mase thalo bi mina chaire haraw ko tambi district asida leiriba department kunma panase ai koi lakadori ba 2 October ta gini taru bi anga clean no office ma campus ma hoise ba PSCD Bisnupur ge Executive Engineer Gokul Chandrana Bisnupur District asi tourist kaya gi miyeng pham oiriba district amani plastic free oiba district ama ohenna ba hona badap miyamna mateng pangbiu haike amuk khungam hongda chatlakanda ODF oiribra hina verify amuk tawi aramaduna honorable koigi lamdam jiki pradhan singna su matam leiba khibikta ODF ki status so manghiba yai haiba sinding singbiu haiduna honorable pradhan singni mapanda thamjari Swasta hi sewa gi sarukama oina Bisnupur Bazar da su District Police Bisnupur amadi Bisnupur Municipal Council na puna sinduna Bisnupur Bazar gi akoibagi lambi luna na thamna na basengdokre Bisnupur Police ki Additional SP Manihar Additional SP Luikam amadi Commando gi OC Bisnupur Municipal Council gi Councillor amadi Police Personnel kyana saruk yakhe Prime Minister Narendra Modi gi chahi humpunipan suba mapok numit kamari lainana Bharatiya Modi Army na sinduna Swas Bharat Mission gi makhada hengang kendra gi manung chanba hengang chingda leiba marjing gi khubam gi akoibada lamtu sengdopaga loinana uchara kya thakre thoramaduda Forest Department ki Sadar Hills ki Ranger Officer E Hemo Bharatiya Modi Army Manipur gi President TS Bishwajit yauna mi kyana saruk yake mipung khudingmak u thabagi hainabi thamsi haina E Hemo na haike Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Limited Guwahati na sinduna nimitarani chukna sathakadaba mini adi mahasab ngasidagi nupilal complex da hokre Salai Holdings Private Limited amadi UNESCO Club Manipur ge sponsor makhada pangthokpa hogdopagi tharamda Salai Holdings ki chairman and Samarjit Tamanglongi former MADC M Daniel yaunami kyana saruk yakhe Chairman Samajitna mitai jati asi jati amakhakinate Manipur da leiriba jati khudimak ichelina ngangtani nungsinabana lamdam asigi apun bagi saktam purakpa ngamgani haike hinganbagi pung phawriba yokpagi wakal yauriba adugumlaba mioi sing adubo akoina sidabi ima haibise wasi kawi adun nupi khudimakse sidabi imana Pichibi ki history change so ki basa kanana no nupi nani karam matam gi karam puari karam hatik tagi kai gi damak ngasi single family ising no mayam sikse kai gi damak ta khoibu macet tongan mong thabiram ni no we will be together again we will protect and preserve our ethnics our language our culture and our tradition jati khudimaki oina mana puthuk saba mana preserve tok jiba mayam sing do action song na bagi adung market amal lei ba matam da Pichibi ki lam koiba mayam singsina mafam du da hana changani
they will never go to Kaisampat ki ngore dukan hang sangwe ba maram de they're coming here to see what is Manipur, to taste what is Manipur. September ki tang kunmari da khangabok talaiba MMRC Garden da Kangleipak Women Welfare Association Manipur na puwari da miyam gi ahan ba lengak laikiba numit October 19 ingchol 1994 gi khananai na ba ama pangthok na ba sem sakre hauziaten ma brand logjari. With the world-class infrastructure with multi-purpose outdoor hall, kid play area, football ground, swimming pool, tennis court, reception and waiting lobby, classroom, science laboratory, computer lab, library, activity room, cafeteria, where your dreams will get wings. UNACO School, Maitram. Goods and Services Tax GST da register tawiraba taxpayer khuding makna matam chana GSTR 3B monthly return file tawiyo. August thagi GSTR 3B return file tawbagi aroiba numiti lakliba September gitang kundani sale changdana return file tawnabagi damakta All Guwahati High Court Building North AOC Department gi Facilitation Center da lakpiduna return file tawiyo. Kanganjariba Department of Taxes Government of Manipur. Enjoy the tastiest bread in town, manufactured with the highest quality in the most hygienic bakery in Manipur. White bread from Likla Bakery, now Manipur's favorite bakery. Being natural is a way of life, and food that is naturally beautiful, full of nutrients, with no added chemicals. Eat real food and live an organic life. Stay healthy, be organic. Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiyu. Medillion Ambulance Services Manipur na miyam gidamak hodokchare 24/7 ambulance service masida hospital amadagi hospital amada patient puba yumdagi hospital da pukhatpa yumda discharge tawbagi puthaba amadi Guwahati na chingba Manipur gi mapalda chatpagi ambulance sing phangbiragani miyam na pijariba ambulance ki number sing asi save tawbiyo amadi call tawbiyo. Medillion Ambulance, People Ambulance. Breaking news, Overseas Point in Imphal is about to change lives for many in Manipur. Overseas Point provides all you need for world-class education and jobs in advanced countries. Dr. Raj, the Canadian immigration consultant, is now in Imphal. Visit Overseas Point for a free assessment and first consultation today. Break matungda mayamu taram nokchari. Makata pauda Kamjong District ki manung chana leiba le hauram haidba village asida phibam sokna yamna wana leramba imung manga ano ba tasi yengsi haiba WhatsApp group asina thengnarakre makoi singi manungda lukhrabi nupi masagi chahi 38 khakta ngairibi ke wongchuila kowi nupi ama macha nupi ahunga loinana kana matana yengbidana leramba thengnarakre nupi adu matam kharagi mamangdagi naduna lerakpana thabak suba ngamdabadagi imung adu chaba phawba mapung phana phangdana lerambadagi WhatsApp group asina angamba selgi mateng piramkhre hari Mama na suduna charamba adu mama na kibana maram oiduna imung adugi angang sing seng leitabadagi lafu futlaga charamba thengnaraki hari magna athuba matamda miyeng changaningi hari amaromda awaba phibam amada lehoraba imung maridasu makhatana anau batasi yengsi haiba WhatsApp group asina mateng panghigani hari Moirang Kendra da mirep oikhiba thongam santigi miyeng makhada Moirang Kendra Progressive Front ka khusamnaduna Moirang Kendra sawat hanabagi pandam da Tronglaubi Tera Khongsangbi Gram Panchayat ki manung chanba Ward number 1 amadi 2 gi lambi sing mai ngalanabagi pandam da LED bulb kuntra reflector kuntra amadi electric wire coil tara manga pradhan da khushina kre ngasi ki thoramadu da Tronglaubi Tera Khongsangbi Gram Panchayat ki pradhan El Basanta Progressive Front ki General Secretary Uttam Kumar amadi atai volunteer yauna ward member Salam Nando susaruk yake Thongam Santina haikibada Moirang Kendra da Lady awana tarabi lukrabi singi damakta mahaki angamba sakti ki manungda makogi yaifa thaurangi thabak sing paikhatnaba anoba thoksil ama horagani Kendra sibu sawat hanba haibasi mahaki apambani haike lukrabi singda kramai tawdaga lukrabi sing sibu sakol lengadage bakhoi je masana masabu hinganbada kramai tawdala
मवा पुरोइब लेते हैबगी वखलोन से कौथोगा मसा सिंदुगा नुंगाइ लेहनसिगे हैबगी वखलोन दुदा अनौब स्कीम ममा लुखाबी सिंदगी ओइबा यामना आई शक्ति की मनुंग गंबा आई मरांग के प्रोग्रेसिव फंड गंबा अदुमा क्या अम पाखत के हैबगी वखलोन जो लेजरी भारत के प्राइम मिनिस्टर ओइरंबा अटल बिहारी वाजपेयी लेखिदबगी था मपुंग फारकपगी थौरम काव्या अंजलि थौरमगा लोइनना बीजेपी थांगा मंडल की एजुकेटिव कमिटी की मिफम अमा थांगा इथिंग लेबा मंडल की ऑफिस पांगथोखरे थौरम अदुदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की वाइस प्रेसिडेंट एम अश्विनी कुमार बीजेपी थांगा मंडल की प्रेसिडेंट एम मनाव सिंह यावना थौपुब क्या सरुक याखे थौरंगा मरी लेना एम अश्विनी कुमार अटल बिहारी वाजपेयी भारत की मतिक चाबा लुचिंग अमनी महाकना पाइखलंबा मियांगी याइफा थौरांगी थबकसिंग सिंथाबगा लोइनना थांगा केंद्र की ओइनसु बीजेपी ना पाइखलिबा स्कीम कया की कानाबा मिपुंग खुदिंगदा यहोनसि हाइखे भारतीय जनता पार्टी यामना नोबल अप्रोच अमदा इलेक्शन ममांगदा वाटर में समय देखिबो तो मचा एमपी अहम का मयाम पुंजलकांदा कोलिशन गवर्नमेंट अमदा कोइसु कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई कंपेयर कांदा सरकार कोलिशन गवर्नमेंट सेम कांदा सदी सरकार अमनी अदु कुचन पिपा कांग्रेस को कोई कोलिशन में आमदा मंत्री फिर बीजेपी मतों मंत्री राइट टू लॉ सरकार से भी है तो तोके चलेगिनो तुम दिनमता खलकांदा बोलतना नासन कंजलगा अमत समिनर कांदा कोई अपन भारत अंगनमुता चौकट भारत अंगनमुता कोई मांग सेक्शन अंगनमुता पुनः मक्का कोई समझेगा तब तो उन्हें वैसे बीजेपी के ऊपर फिलोसॉफी अमरमदा थौरमसी वांगू पार्किंग ममांग लेकाई कम्युनिटी हॉल दसु बीजेपी कुंभी मंडल न सिंधुना पांगथोके थौरम अदुदा कुंभी केंद्र की एमएलए एस बीरा बीजेपी कुंभी मंडल की प्रेसिडेंट एल सेखोर यावना बीजेपी की थौपुब क्या सरुक याखे एमएलए न लुचिंगदुना लेखिद्रबगी मफमदा लेसु कटुना इकाई खुमनब उठके एमएलए एस बीरना प्राइम मिनिस्टर ओइरंबा अटल बिहारी वाजपेयी सिंथाब याबा लुचिंगबा अमनी हाइखे वांगखेम हेल्थ केयर सेंटर ना खुलगी मियाम लोइनना नोंमाइजिंग खुदिंगी सथरकपा लमतु सेंबगी थौरम ngasi वांगखेम कैथेल अमदे कैथेल असिगी अकोइबगी मफम सिंगदा जथखरे वांगखेम हेल्थ केयर की सेक्रेटरी डिजाइन मिटे यावना मियोय क्याना सरुक याखे नेशनल पीपल्स पार्टी थौबाल यूनिट ना डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी थौबाल का खुसम नदुना नोमगी ओइबा लेमना लायंगबगी केम अमा ngasi yairipo khoiromda leiba khoirom junior high school da pangthokre kem adu hodopagi thoramda thobal gi adm l radhakanta npp manipur gi state secretary organization l thanil maitei ji medical officer dr m jantakumar national health mission thobal gi dpm basanta susarukya ke npp gi state secretary l thanin maitei na hospital tamna chatpada kudong sadaba music damak khallaga kem asi pangthopani haike थौबाल की एडीएम एल राधाकांतना सेल थुंगी फिवम फत्तबना मणिपुर असि हक्सेल की मतंगदा मियोय अयाम्बना सेक्शन बंगमदे केमसी प्रजा सिंगी खरद ओइरबसु कानब पांगथोकपनि हाइके अरापा मफम सिंगा लैलिबा मसिदा हेल्थ केयर फैसिलिटी दा वान लैलिबा मफम सिंसिदा चतना लैलिबा कोई डिस्ट्रिक्ट ता फंगिबा अदुगुंबा हेल्थ फैसिलिटी सिंसे मफम दुदा पुरगा मतलब फंगन हाइसे कोई डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी की अदुगुंबा पांगसु अमन थास की तांग तरा हुंदैदा थरोइजम अवांग लेकाई दा लिलोंग हावरेबी मै लेकाई दगी मोहम्मद फारूक कौबा मी अमा सिखिबा थौदो अदुबु यानिंगदबा फुंगदोपगा लोइनना मरालेबा सिंग चेराक पिगदबनी हाइना ngarang क्वाक्टा म्युनिसिपल अमदे क्वाक्टा ग्राम पंचायत की अकोइबदा मैरागी खोंगचत अमा जटख्रे मियोइचा कयाना सरुक यादुना चटकिबा खोंगचत अदुदा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन क्लब मैरा पाइबी कयागी मियोइसिंगना सरुक याके थौदोदु मतुंगदा अमुक हना थोक्तनबा मियाम पुन्ना होनामिनसे मरालेबा सिंग फादुना आइनगी ओइबा चेराक पिगदबनी हाइना वाकत खोंगचत अदुदा सरुक याकिबा सिंगना फुंगदोके सोथ्रबा जाति की दम ओइना यामना नुंसिना थमजबा दुबो खंगौदबा लाइबक थिबा थौदोक अमदा मिनुंसी हैतना हातोकपिखिबा मसी अखोय यानिंगदे हाइदुना फोंगदोकचबनी अमरमदा फारूक मिसिगी यानिंगदबा फोंगदोकतुना कैबुंग वेलफेयर एसोसिएशन कैबुंग मथकना सिंदुना कैबुंग कैथेल दगी हौना खुलसिगी अकोइबदा मैरागी खोंगचत अमा चटख्रे मिहाता चेनबा सिंग दंदी पियु अचुंबा वायल चतौ हाइबा खोलाव क्या लाउखे टेक्नोपोल डिस्ट्रिक्ट डीसी अमत लेट्रे चयोलमगी मनुंगदा लेंगाकना डीसी थरक्तुना मथौ तहनद्रबदी कुकी चीफ एसोसिएशन टेक्नोपोल डिस्ट्रिक्ट ना सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगा खुसम नदुना खोंजंग चंगसिलगनी हाइना एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी एल एस सैखोजांग वाइटेना आईएसटीवी न्यूज दा फंगदुरक्ले डीसी मसा खक्ता नतना डीसी ऑफिस दा मथौ तौगदबा ऑफिशियल सिंग अमदे अतय अतोपा डिपार्टमेंट की ऑफिशियल सिंगसु मसा मसागी मथौ तौननबा लेंगाकता होनबियु हाइना अपील तौरक्ले गवर्नमेंट ऑर्डर थोप डीसी ना हंदक की हफ्तास दा जॉइनिंग रिपोर्ट पीदबा मागी ड्यूटी तौदबा
मधु लेदी एकोई CSO टेक्नोपलना एकोई एजुकेशन नत्रगा नुंगाइदबा अमा फोंदोकनी हाइना ए लाउथोकसरी अदुगा DC खक नतना हेड ऑफ डिपार्टमेंट सु टेक्नोपलदा ऑफिस कागदोबनी अदुगा हेड ऑफ DC की स्टाफ सु हजिक फाव सुदे अदुगा गवर्नमेंट ना DC की स्टाफ सुना टेक्नोपलदा थाजिन बिरु हाइना एना गवर्नमेंट दसु अपील तौजरी हौजिक मरोइबा पाउ अमु अकोइबगी फिबम अमदि सा उचेक ngaksen ba haibasi ekoi khudimaki tangai fadaba thogdang ni haina governor Dr. Nazma Heptulan haikre amadi Farzol district ta singi pothok matang sahida hengatna puthopang ngamna ba farmer singna kanna hotnari Hausi pau bigi oina dia sibna pizza pau matang solution jare mieng tabiri ba singbam ka hanna khurum jare